Satani kugira umuneshe ndakwinginga ngo uhamagare uwamunesheje. Udahamagaye uwamunesheje nta bwoba azogira, azoguma kuraba aguma kuraba agutwenge anezerwe nuko nyene uri kurananirwa. Ariko hamagara sha izina rya Yesu, hamagara uwamunesheje hamwe ku musaraba, hamagara wa wundi yamunesha na hamwe inyuma ya ya misi 40 ariko aramugerageza. Umuhamagare gusa azomaramara atetegwe acavuga ati ndananiwe. N'uyu muntu wa Kristo arananiye. Haleluya. Ibuka ko Imana itababazwa cyangwa ngo irambigwe no kuguma tuyihamagara. Abaheburayo 4:16 haravuga ngo nuko nitwegera intebe y'ubuntu dushize ubwoba. Uko byoba bimeze kose, egera intebe y'ubuntu ushize ubwoba. Nawe wowe wakoze icyaha, egera intebe y'ubuntu usaba imbabazi, mbere ucumubwira nizo ngaruka z'icyaha. Erega ari ibigeragezo tugira ari ingaruka z'icyaha. Egera intebe y'ubuntu ushize ubwoba, wegera intebe y'ubuntu kugira ngo turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Imana iratabara mu gihe gikwiriye. Egera intebe y'ubuntu ushize ubwoba, udakekeranya. Imana irahari, irikira kumva. Urukundo rw'Imana kuri twebwe no kwihangana kwayo ni byinshi cyane ku bugingo bwacu, kandi bihoraho ibihe byose. Ibyo bikuremeshe mu rugendo, mu bibazo, umenye ko urukundo Imana idukunda no kwihangana itwihanganira ni byinshi ku bugingo bwacu, kandi bizohoraho ibihe byose. Naho uwo muhamagara inshuro nyinshi ku munsi, ntarambigwa no kukumviriza no kugutabara. Niwemere kuneshwa, Imana yacu irahari kugira ngo igushoboze kugwana unesha. Inkomezi ziva kuri yo, nk'uko Pawulo yandikiye ab'Ifilipi aravuga ngo shobozwa byose n'uwumpa inkomezi.